paruming gumayakit lang makaparada kilubning metong Amol King Pampanga, ding letra to dareng mapila na indaking lalawigan. Ilareng indang frontliners pauli ning Doktor La, kalwalda king bale. Iting inda, pamanulo at pamagluto exhibit nung nukarin, kikilalanan ing role dareng kebabaynan ngening pandemya. Uling magpapakit ya po ini karengadwang natural abage nakaburyanan da po rin Kapampangan. Ing lugod tamo po keng manyaman na pamangan, ang popa po ing lugod tamo po karen kaya katamong inda. So kareni pong litrato nga reni, akilala tala po rin pipilan, kareng Kapampangan tamong frontliners at doctors. Nagaganap mo naman po bilang ima karen karela pong pamilya. Obra ning Kapampangan artist at cultural advocate ay Ruston Banaldeng mayakit king exhibit. Ikit na kanuna tatalnan dareng ima, ing maulagang papil ngening ating pandemya inya dapat mong miparada iti, king publiko lakwas at pagselebra niya ing Mother's Day. Lalo na din da, uling Mother's Day, makarelate lang aking sarili da no naning role da, na even den Dr. Sareni, diyang anong kabisi, gagawin da pa mo rin tang role da bilang inda. Kapag luto do rin pamilyaday, sumumuli la kembale. Mayakit king exhibit kaya be dareng letra to dareng indan doktora, ding karelang pag maragula heirloom recipe, a peniglon dareng mapilan alalabas king exhibit area. So, detang recipe nga akakit yung Kenny, these are actually recipes that are purely Kapampangan. These are grassroots recipes like you have the sampelot, you have the pisit tabalang talangka, you have the pakuning guagua, which can only be seen and can only be found in guagua. Very inviting. Mukhang masarap ito, yung very native. Yung bang lasang Pilipino talaga ang hinahanap. Maganda, gusto ko nga tignan yung recipe. Kaya ba kareng indang doktora king exhibit i Dr. Alma Macaspac ampoy Dr. Alice Buwan ning Pampanga Medical Society. Dinakera ing amo ning panga frontliner at pamagganap ang timong inda. Panga at suka kayong ospital, kailangan itang hanggang health protocol, gawan mo nga, at kaya kauli mo bale, protektahan mo lang naman din pamilya mo. Medyo masakit po maging frontliner at the same time, inda ng pamilya. We are doctors, but at home, we are mothers. Kaya we boost the immune system of our children. So we interconnect the Pupul Book with the sculpture of Inda. Tutukan ni mabiro ga istorya ning Inda exhibit king ating kaming kay king Webis alas 7 ning bengi king CLTV at live yan naman king CLTV Facebook page. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News.